दुनिया इस तरह मोहरजनक बिता मुसीबतें और परेशानियाँ और हर वाक़ई सरजमीन सरा बिते मन अजीज़ा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखतगा ज़मीन आसमान जोड़ कनगा 50,000 साल पीसर लहती इलाजा कुरान सुन्नत तहाया उड़े ये परेशानी बिइज़्निल्लाह अज़्ज़ा व जल रोते हैं तो मयूस मबी मन अजीज़ हर यकिया हर चीज़ से परेशानी हंसते हैं चौके ज़रूरत तरह हंसते हैं तरह माल कमी तरह दुनियाई परेशानी हंसते हैं तरह दुश्मनदारी हंसते हैं तरह तुरस तहा यार वाहदा तई रिस्क कम में तई चुक सालह नेक नहा नमाजा कमजोरा दीना कमजोरा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दुरूद शरीफ पढ़ अगर मैं नमाज अजीज़ शर पे बनते हैं और ये नमाज मारा बदें कार बदें पाचे बच्चा रे नते इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर तई कमजोरियाँ चे तई वामा चे तई परेशानियाँ चे तई मुसीबतां चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्तरे इस्तिग़फ़ार एक अजीबी चीज़ है इसी अगर मैं गौर बेकने मैं वह हैरान बे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वन्फअना बिमा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मने अजीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मारा शुमारा तौफीक दाता के मुबारकें दीनी दीवान बा में उती मादरी ज़ुबाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम दुआ लोटा गुशूका व अशकनूका व हर यक्या ए मुबारकें दीवानी फ़र्श कनगे तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आनी अमाला कबूल बिकनते मने अजीज़ा मर्चगी में दीवान हंची दीवानी के गुशगारान हर दिली सरा कपिते बिइज़्निल्लाह अज़्ज़ा व जल। तरफ़ इब्न अल अब्द यक शायर जाहिलिया शायर हया लहती चीज़ बयान कुता शायरा कि हर हश्त चीज़ा अल्लमा इंसान सरा कपनते थमानियतुन ला बुद्द मिन्हा अलल फता वला बुद्द अन तजरी अलैहि थमानिया शी हश्त चीज़ा इंसान सराया व अल्लमा की हश्ती चीज़ इंसान सरा कपनते सुरूरुन व हम्मुन व इज्तिमाउन व फुरक़तुन वशी व मुसीबत वशी व मुसीबत व परेशानी बिज़ा व इज्तिमाउन व फुरक़तुन हूरी व जुदाई व युस्रुन व उस्रुन आसानी व सख्ती थुम्मा सुक़मुन व आफ़िया व शांचिरान बीमारी व आफ़ियत बदने आफ़ियत व दीने आफ़ियत ये हश्ते चीज़ अल्लमा इंसान सराबा बुढ़े मर्ची माँ अजीज़ा ये दीवाना उतगा कने परेशानी बाबता वो दुनिया एक दार बलाए चक्का से नगे जा गई दुनिया हन चुके अबुल हसन التهامي وشي هي لهتي أبيات لك كتا أي چوك وفات بتا چوك رثاء لك كتا انتي شي طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار دنيا ترى مهر لك جنك بتا شي مهر جنك بتا مصيبته وپریشانیه و تو لوٹے کے دنیا آرام بھی من واسطہ وشی جاگا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسان و دوسرے بندہ اللہ رب العزت و دوسرے مخلوق اللہ رب العزت و سرزمین شترے انسان کے ای پاد و قدم سرزمین سرا کبتگاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وحدہ دنیا بچکندہ کے واسطہ نبتگاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتی چوک وتی دستان گما چسکتا و چوکات من عزیزہ انسانا دوسترین چیز من نلگی کے ہستے ایا وتی چوک چسکتا و چوک سا درائے گا بیتا وفات بیتا ابراہیم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چم ہرس بیتگاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ان القلب لا يحزن کہ دل پریشان بھی وان العین لا تدمع وچم ہرس با وانا على فراقك
يا إبراهيم لمحزونون كتي جدائيات ما پریشان يا إبراهيم. ورسول صلى الله عليه وسلم وتي جني چوك بتگا أي زندگية وفاة بتگا رقية وأم كلثوم وزينب. ورسول صلى الله عليه وسلم لوگی که ای سرا کسی گوما سانگی نکتا اوهدکا زندگ بتا خدیجه بنت خویلد رسول صلی الله علیه وسلم بلاهی باس کی بتا و جنینا چی اولی جنین بتا که اسلام آرتگی رسول صلی الله علیه وسلم زندگی وفات بتا. رسول صلی الله علیه وسلم ناکو رسول صلی الله علیه وسلم زندگی وفات بتا که رسول صلی الله علیه وسلم دعوته و دین یک باس کی بتا بلی که ایمانی نیارتا. ورسول صلى الله عليه وسلم همي سالا كلهتك واقعة بتقاي عامل حزن شنام بتا. ورسول صلى الله عليه وسلم درتك دعوة واسطة طائفة يكي هم دعوة قبول نكتا. رسول صلى الله عليه وسلم پشتا راداتك كوتي بي أكل إنسان غنوكي مردم وچوك راداتك روك جتك رسول صلى الله عليه وسلم. يسجي پریشانی و مصیبت رسول صلی الله علیه وسلم دیما بتگا رسول صلی الله علیه وسلم واسطه سراکا بتگا رسول صلی الله علیه وسلم الصحابه عذاب تها بتگا رسول صلی الله علیه وسلم وتی چمان گون دتگا شي صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبر بكنا ياسر چوكا اولادا موعد ان شاء الله ملاقات واحد جنتاين. اترب پریشانیاں من عزیزا رسول صلی الله علیه وسلم واسطه بتگا گوڑا یہ دنیا بچکندی منی و تی واسطہ یہ چیزاں ہم ما بزانے عزیزان یہ بچکندک دنیا کسی واسطہ نہ ہے. وہر واقعی سرزمین سرا بیتے من عزیزاں یہ اللہ رب العزتہ لکتگا ہر انسان سرا واقعی کپیتے یہ اللہ رب العزتہ سرا لکتا زمین آسمان جوڑ کنگا 50,000 سال پیسر. رسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. سجي مقادير وقائع درود چیز الله رب العزة زمین و آسمان جوڑ کنگا پیسر 50,000 سال پیسر درول لکتگا اور ہر چیزی تیسرا اللہ رب العزة لکتا تو پرچا پریشان پہ. مؤمن سجین چیزیں واسطہ آسان ہیں و خیر ہیں چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مصیبتی مؤمن سرا کپی صبر کرتے ہیں وشیع سرا ای گوما بیتے ہیں شکر گزار بیتے ہیں ادرو خیر مؤمن واسطہ. بلے انسان کمزوریا چی انگا مصیبت تو پریشانی انسان سرا بیتے اور بیائے میں عزیزہ ما چاریں لہتی علاجاں قرآن سنت تہایاں اللہ رب العزتہ یہ علاج مارا سرپت کو تگاں یہ علاج مارا داتگاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا سرپت کو تا و ہر یک کی یہ علاج سرا ایمان کاری وتی دلا پاک کاں کہ یہ علاج دل سرا کار بکنا گوڑا یہ پریشانی بإذن اللہ عز و جل روتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولی علاج ہمشہ من عزیزاں پناہ لوٹتا چھ پریشانیاں. ہر صحبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وقهر الرجال وضلع الدین وغلبت الرجال. کہ اللہ رب العزت منا پناہ بدے مصیبتا چے او بزدلیا چے او کسلا چے کسل ہمشہ ہر وقتی باز مردوشی کی من تحمل نکا مچے بکنا من تحمل نکا بے تحملیا چے ہوں پناہ زورتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گوڑا ہر پریشانی تیسرا بیتنے تو دستا چس بکا اللہ رب العزت کر رہا چے دعا بلوٹ کے ای پریشانی اللہ رب العزت تے واسطہ آسان بکن تے میؤوس مبی من عزیز. انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون. میؤوس نبیتے اللہ رب العزت چے بے دے کافرین قوم اما یکی ایمان کاری آبہ میؤوس نبیتے من عزیز. اور دومی علاج
کہ درود شریف ما باز بوانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا ہر یک کیا ہر چیز سے پریشانی ہستے چوک کے ضرورت ترہ ہستے چوک ترہ اللہ رب العزت ذریت نہ داتا ترہ مال کمی ترہ دنیای پریشانی ہستے ترہ دشمنداری ہستے ترہ ترس تہا ہر وحدہ تی رزق کم میں تی چوک صالح نیک نہا نمازہ کمزوراں دینہ کمزوراں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر درود شریف پوان اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف من عزیزہ کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ رب العزت فرشتہ ہمیں فرشتہ کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کنتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا حکم داتا سورة الاحزاب تہا یا ایہا الذین آمنوا اے مؤمنا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ تو شما تعریف بکنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تو یبری درود شریف وانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دہ برتے ذکرہ کنتے ہوتے تعریفہ کان دیکھے چھی لوٹے تو یہ عز و شرفہ چھی بہترین شرف چھی ہستے اسیمی علاج پریشانیے کہ تو نماز بکاں و تی دل حاضر بھی نماز وحدہ خشوع و خضوع گوما تو ہمیں چیزیں ہوتی دیما بکاں کہ اللہ رب العزت را گندگائیں اللہ رب العزت مؤمنانی تعریف کو تا سورة المؤمنون اولی صفحہ چیئیں اے مؤمنانی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بعض مردمان من عزیزاں آہاں چو ٹوک جنا آہاں چو کہ مرگ ٹوک جان دانا دیما تی نماز آہاں چو ٹوک جنا بعض مردمان آہاں چو بائدیں بگش نے کہ ارجع فصلی فإنك لم تصلی واپس بھی نماز بکن تو نماز نہ کتا 30 سال 40 سال 50 سال نماز کان پہلے قبول ہچ نہ بیتا پرچا چمیکہ طمأنینہ نماز تہانے تاہیری نماز تہانے استیں اگر میں نماز عزیزاں شہر پہ بنتے ہیں اور یہ نماز مارا بدیں کار و بدیں گا پاچے بچہ رہے نتے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ رب العزت ذکر ماستریں امی وحدہ کہ تو نمازہ روے تو دستاں چسکیں تو شے اللہ اکبر تی کمزوریاں چے تی وامان چے تی پریشانیاں چے تی مصیبتاں چے اللہ رب العزت مستریں تو شے اللہ اکبر شی مطلبہ بزانو اللہ اکبر بکا اللہ رب العزت سجیں مصیبتاں سجیں پریشانیاں دیر کنتے بے اذن اللہ عز وجل اللہ رب العزت فرمائیتے سورة البقرہ استعینو کہ مدد بزیرے چی ذریعہ بالصبر والصلاة مصیبتی شما سرا بیتے شما صبر بکنے اور نماز بکنے اللہ رب العزت شما دلا مضبوط کام بإذن اللہ عز وجل اللہ رب العزت فرمائیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ اور یہ میں سجینا نواسطہ ہیں سجی مسلمانہ نواسطہ ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللہ رب العزت شما زانے کی شانی گپا چی تی دل کم شبتے ہیں تو پریشان بے فسبح بالعلاج چیئے فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین اللہ رب العزت ذات پاکیہ بیان بکا او ہمیشہ چی بی بی کی سجدہ حالتا ہے بزن باز نماز بکا دلاوتی نماز بکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انچکے صحابہ اذا حزبه امر صلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چیزی پریشانی بیتا کڑا یہ نماز کو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال اقم الصلاة ارحنا بها مارا آرامی بدے نماز راہا چھے اے بلال مارا آرامی بدے نماز راہا چھے انہاں نہیں اگر یکی پریشانی تو کا بی بی اسی منی گو ماں حبر مکنے مرچی منی موڈ بہراب ہیں ماں مرچی منی موڈ نہیں کہ ماں ستہ بروان نماز بکنا آنا بزا غریب نزاں کہ منی پریشانی علاج ہمیں سجدیں ہمیں استغفاریں ہمیں قدمیں مجنان کہ ماں ستہ نیمگا روان ایک اپا گوڑا مردم مکان تک مرچی ماں موڈا نہیں در نہیں آیا لوگا چھے نماز واسطہ و چارمی علاج مصیبتانی تسبیح اللہ رب العزت
ذات باكي بياني من عزيزة سبحان الله قوشقين بل سبحان الله عنشين قالي كما دبا داري كني وباس إنا شي مطلبه ما محسوس بكني عزيزة. الله رب العزة ما ربى بيان كتا سورة الأنبياء تها شو ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يونس بن متى بابتا درت كوتي كوماتي دير شتا زهر بتا فدا هنچين زري تها شتا من عزيزة زر تهاري همي حوت ماهي के लापा शुता अमशी तहारी और शपने में तहारी ची गुश्तगे फनादा في الظلمات अगर यक सर यक मुसीबती बिशी मा उसी के मां घर को बर्बाद बिता यूनुस बिन मत्ता सरा सही तहारी जमा बितगा माही के लाप तहारी शप तहारी और जर तहारी الله رب العزة بحالنا كتا توحيد بياني كتا وتي كمزوري إقراري كتا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت شبر حقي معبود بيد ترادك كسني يا الله سبحانك باك انت ذات إني كنت من الظالمين ما ظالمات بتقان الله رب العزة جواب داتا فاستجبنا له ونجيناه من الغم شي دعاء ما قبول كتا وإي پریشانيا چه ما إي آزاد كتا وكذلك يونس عليه السلام واسطة ये चीज إن हर एक की ये चीज जानते توحيد बयान का और अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकी ज़ात पाकिया बयान का मुसीबता चदीर भी وكذلك ننجي المؤمنين हम इस तरीके में मुमिना हो गम मुसीबता चे आज़ाती दिए और आखिरी इलाज कुरान सुन्नत तहा बहाज़ा मन अजीज़ा इस्तिग़फ़ार तो हमें दुआ लौटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह माफ़ बकनते हमें इस्तिग़फ़ार मतलब है इस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तिग़फ़ार एक अजीबीन चीज़ें मन अजीज़ा इस्तिग़फ़ार एक अजीबीन चीज़ें इसी अगर मैं गौर बकने मैं वह हैरान बे الله رب العزة حكم داتا رسول صلى الله عليه وسلم واسطة رسول الله حكم داتگے کہ یہ سجین گناہ معاف بیتگا اور ایا ذاتا کہ من جنت بابا من پچکنا انگا اللہ رب العزة حكم داتا رسول صلى الله عليه وسلم تی آخری زندگی آخرہ سورة النصر نازل بتا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك الله رب العزة ذات باكية بيان بك واستغفار بلوت إنه كان توابا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفار بلوتك الله رب العزة قنايني بكشوكي يرسل السماء عليكم مدرارا شمواستا هور كاري ويمددكم بأموال وبنين شمارا مال دا ذريت دا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا همينچو كور شمارا بدا همينچو آب شمارا بدا همينچو باغ شمارا بدا همينچو نعمت هر نعمتي من عزيزة دنيا تهاتو لوتي هر نعمتي استغفار بدار ما لكم لا ترجون لله وقارا شون إنسان الله رب العزة قدران زانتين بل من عزيزة أقام استغفار بدارين ما قولك ما تراي كان تسبيح واستغفار إنا الله رب العزة دين تراي واسطة هي تو إيمان أو تك مزبوط كا أو علاجا بزير علاج نهي قرآن سنتين الشفاء بإذن الله وإن شاء الله نتيجته جنده الله رب العزة كرما دعاء لوتا من عزيزنا الله رب العزة مارا شمارا وسجي مسلمانا قاموا مصيبات وبريشانياتي ببتشاريني والله رب العزة هر مؤمني سرى مصيبتي چيزي كاري أي صبر التوفيق بدا هنشوك إمام ابن قيم فرمايته إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر ممن إذا أعطي شكر
هر يكي الله رب العزة مارا شمارا همشان چي بكا كالله رب العزة هي نعمتي دا أشكر گزار ببي. وإذا ابتلي صبر، ابتلاء تها امتحان تها چكاسين تها صبر توفيق الله رب العزة بدا. وإذا أذنب استغفر، اگر گناهی کتے گڑا یا توبہ کو استغفار کو. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. امام ابن قیم وابل الصیبہ ذکر کتے شی یہ سائیں گل شادانیے جاراں یہ سائیں. والله رب العزة يجزن توفيقه مارا بدا ومارا شمارا مصيبتا چي دير بكا. والله رب العزة مارا شمارا هرچ مسلماني سر مصيبتي وپریشانی بیماری استيا يدير بكا. الله رب العزة صبر توفيق الله رب العزة درست بدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.